Pemirsa, dokumen syarat penerbangan majeng pelaku perjalanan dalam negeri PPDN saking biwah nuju Bali mewali ke Anyarin. Prasyarat inucap kekantenang pinih sederhana saking sedurung nyane. Paindekan puniki anutin surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 16 warse kalih tali selikur. Utamanya ning watesin parikrama majeng anak alit. Sane meyuse ringsor roras warse. Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Persero Bandara Gusti Ngurah Rai Taufan Yudhistira Mausang, para calon penumpang sanerau tur budal saking Bandara Ngurah Rai nenten malih muatang piranti surat tanah registrasi pekerja STRP Wiyadin surat keterangan suket sane sadurung nyane kedadosang prasarat melarapan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 15 warsa kali tali selikur. Mungguh ring surat edaran pinih anyar inucap wantah kawedar kali prasarat sane kabuatang antuk ngelaksanayang perjalanan dalam negeri ngelintangin Bandara Gusti Ngurah Rai ring masan pandemi COVID-19. Kapertama inggih punika sampun ngelaksanayang vaksinasi COVID-19 sekadi dosis kapertama melarapan nyihnayang kartu utawi sertifikat vaksin. Kaping kalih surat keterangan hasil negatif uji tes PCR antuk masa berlaku kali rahina. Wenten taler prasarat tiosan merupa puatesan majeng anak alit sane mayuse ringsor roras warse. Pelaku perjalanan orang antuk use ringsor roras warse wantah kuatesin aja bos. Yening ring ugar-ugar sadurung nyane kuatesin majeng perjalanan orang ringsor pelekutus warse rau mangkin kuatesin majeng ringsor roras warse. Lianan punika ngenenin indik penumpang Taufan Mausang anut ring data daweg tanggal 19 Juli warse kali tali selikur nelintang grafik pergerakan penumpang kauningin nincap nepet ring pemargin pemberlakuan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 16 warse kali tali selikur inucap. Sugiatnyana dan pos nguningaya.